okwenzakalayo kwathi nje singakalali wangqonqoza umfana ngathi ningavuli bantwana buzani ukuthi ubani loyo waphinde wathi nguzenzele uzenzeleke mina ekhaya khona uzenzele wasekhaya ngathi ngayibona uzenzele ivulani kanti sekulozenzele lona ozogila umkhuba kwami angene ahlale phansi abingelele hayi ngivuma ebese ke acela ubongeka ngithi mina hawe mfana nesibindi uzofuna ubongeka kuma wakhe umkhwenyana lo mfana uloboleka bani wena ngempela ngobongeka phela uhlele endlini yakhe ngeke ngikwazi ukudedela ingane yami ihambe nabe ebusuku lesikhathi angeke ngikwazi bongaphumela endlini aye kuwe ngoba oyela umkhwenyana lekhaya wena ulobolile indawo futhi uyadelela umuzi wami ngoba ngene abafana bese ke ngithi ngisasukumile ngiphethe ingane encane ngiyiphathayo ngizwe ke nginqindi ngithela nje phansi la ngenqindi angishaye ngiyiwe phansi